Isakazo tuje ku systeme jamezigare tuje kugira ngo tuguhe rero update nkuko mubizi kugeza ubu tubaha update za buri kanya. Rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje ibitero, abaturage barimo abagore, abana ndetse n'abasaza bakomeje guhungira mu bice bitandukanye bya Kibabi, niho bari kwerekeza ndetse no muri Ngungu. Umuriro ukomeje kuba umuriro. Rero centre ya Kato yafashwe n'igisirikare cya FARDC, barimo barerekeza kuri axe rero zitandukanye muri Ufamandu. Ngungu yafashwe ndetse detonation zikomeje kuremera, zikomeje kugenda zituma abaturage bayabangira ingata. Abana ndetse n'abagore nibo benshi bakomeje kuba affecté. Offensive z'igisirikare cy'u Rwanda gihanganye n'igisirikare cy'abazarendo na FARDC zikaba zikomeje kugenda ziteza ikibazo. Igisirikare kiri kurwanira rero en general muri Masisi. Ama unité y'igisirikare cya FARDC yakomeje kugera kuri Itana mu rwego rwo gufasha rero abazarendo muri iriya zone, ndetse yewe abenshi position y'igisirikare ndetse n'ibigo bya gisirikare bisanzwe biri muri Kimua bikaba byavuyemo. Rero bo bari muri Warikare mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Wazarendo. FARDC irafata controle zitandukanye muri sheferi zitandukanye za Katoyi ndetse n'izindi fon hariya zikaba zikomeje kugenda zibamo umuriro ukarishye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi mirwano kikaba gikomeje kugenda gifatamo abasirikare b'igisirikare cya Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Hakaba rero hari n'abazarendo bagera muri 7 bamaze kuhakomerekera. Incursion zikaba zikomeje muri biriya bice. Yewe rero kugeza ubu imbunda zafashwe ntizigira umubare, ni nyinshi, ndetse igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibicishije muri porte parole wacyo Hazukai akaba avuga yuko kugeza ubu ngubu bakomeje kugenda barotira bavuye muri Kamanyura, ndetse igisirikare kikaba kimaze kubakura mu bice byinshi bitandukanye. Turakomeza tugukurikiranire rero gatanu ku kandi isakaza toujours compte systeme jamais égalé. Twizere yuko udukurikirana gatanu ku kandi ujye ubisangiza n'abagenzi bawe. Situation y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikomeje kugenda ibaha yindi kuko kugeza ubu twirwaneho ikomeje kurwana, ndetse seserofu ngo ntabwo ireba ariko bakomeje kuyideroja mu bice bitandukanye bya Karingi ndetse na Karongi. Kugeza ubu liberation ikaba ikomeje. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kiri kwinjiza amayinite mashyashya kuri terrain. Turakomeza tugukurikiranira rero gatanu ku kandi sakaza toujours compte systeme jamais égalé. Ntitwagenda tutakumenyesheje yuko situation yabyutse muri Kavumu kugeza ubu ngubu, nyuma yuko abazarendo batangiriye gutera muri biriya bice. Intambara zakomeje kurwanwa ndetse Kavumu ubu iragabanwa en deux. Hari igice gifitwe n'igisirikare cy'u Rwanda n'ikindi gifitwe n'igisirikare cy'abazarendo ndetse na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Tension rero ku gice gikontororwa n'igisirikare cy'u Rwanda, abantu bararya inkoni mu buryo bukomeye, ndetse yewe abaturage bakaba bakomeje kugenda bahunga. Resistance y'abasivili kuri occupation irakomeye. Urezise arashinjwa ubuzarendo ndetse no gukorabora n'abazarendo utishwe ndetse arakubitwa mu buryo bukomeye. Ama travail public cyangwa se ama travail communautaire aba impose, ndetse inkoni zirimo zirarisha kuri iki gitondo ngo bashaka abari gukoraborana n'abazarendo bashaka kubohora kiriya gice cya Kavumu. Isakaza tuje ku systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya tuguha n'izindi updates.